Ano sa ulo? Ako yung tapang na panis-panis. At ang pupusin ko ng tapang mo, panis-panis. Tapos na taro naman, perfect. Nakasibag ka ng araw ng tayo na naman. Paulo ka sa'yo ba? Puro ka sa naman. Foto sini harus sabor akan lumayan. Putih mau ini sebelas tahun putih mau dan main bola. Foto sini baru bana. Ya kutuk negara kalau sabor lu lumayan ini tu. Mayan begini. Kalau sabor ini dah. Foto sini lumayan. Kalau sabor. Jadi uang kira, ini sebenarnya bela air foto ni toy be, ini dia pelai. Kalau la bela terokan, tidak boleh tuan berkai. Lagi yang la bela, ada nai, kabel telang rok ni. Bela kan? Bela tu? Bele. Tahu dia, bela bela sinkro. Na última mala tira, a vídeo, o tira lá, o bem lá, o trator ele também, o todo lá, o espera lá. E o trator ele tem, depois de segurança, mas tem a tua, o todo tem que estar mais estrada clara. Setelah awak matek. Setelah estrada clara, o todo, tira, segurança, polícia, Pero ang komisario tira lebih nakawakil orang ini jane atau kata beliau itu tira ni lapis dalam dengan kita lama untuk lapis para kelar. Tapi saya terus ada lagi.
Next to the hotel in Lapan Saturday. Dan menit, kalau pemul, nah menit, temukan lawan. Mana, kalau pemul di dalam. Lain gitu. Ini bisa jadi berita sana itu orang deh. Tapi udah sekarang satu jadi ya objetivo jadi ya resultado de bakti jadi kita lao atau buruk atas kita ini yang kita mga musisya o amor natahan lao
Nah, untuk Lolita, sekarang cowok importante terus bertolak-tolak. Normal dilihat depois ramai. No, mana? Ano semua now jalan gitu. Damai. Ini movimento ba mais da Selamat.
ngay được khi đó quay đi đó cái này đây là cái này Ada lawan dia, kare bandere ne la forma dia, kare ban utama dia ban haipil. Kene uban sabe tania. Ya kalau sana namai, al kubur. Lá em Sergipe, quando está aí, lá prejudica a parceiro. Agora o ini Laura Nene itu lah. Namai ah. Oh ya. Dulu pas oh ini anjingnya tahuna. Mati kona. Oh ini lah mati kona. Biasa lao baru masih mana lao ini meluri bandera lao sana biasa pasti jadi makanya ini ini ada lao ini bagi semua ini pak ini rawan sih ini juga rawan sih nó sẽ được nhà nè nè ini sudah baru Karena siapa kerai kumasa mampu dijamin tidak ada kalau manifestasi juga ada Itu mah live nanti. Keluar dua bentuk dua orang ada mana dapat akila dapat Oslau Ano betul yung pagkain siya pero tidak lebih para berkas rola yang lebih para pasne Sirene maserne hamni ko jato duli mang bapak sila Barak tumpes mai makamre kali status turun baru dunia baru atau dulu bahan sirene be bapak hira kara bisna na masne halu masne kata ada ambil dua pasare bagi sirene ada dua bot ada makan yang ini masne kata lah bawa makan Nah, ini apa ya?
taksi dito. namun berlalu meroket. Yare no inisente kata maluk seni lori lada bube. Foto sini bintang le. Ulat sini lampu sene. Made sira akmate ko sira tar buat sini me. Asam sirne ne sira kara to tang objektibo kurasi kana sira nunca to halon sabe. Akma tao ka. Ande sposti le batte sira la. Sira ho mate brani ni ona. Sira forte no fatti. Attira sira di là. Kaya na ako mo hakan. Close scenario.
problema itu. Aku nak komentar pada orang. Jadi malah mati kau, dia mati kira, itu dua dia. Jadi ada now you say, kau dia alai gitu. Alai gitu. Dia orang menjadi, dia orang alai gitu. Saya cari terang masih mana sampai itu perahu. Berkisah. Pero como no tiene que dejar nada, como son varios netos, y ahí tú eres ida. No te lleves para la isla, bandera es una para. Militares de mayor sudah bang, mayor, apa pasal ini, gerhana apa?
aman sira. Ita tem katanya kata kedem buat ne uluk ne ansane. Ne betul ini provokação primeiro ne mosira ne. Como não tem berhana ne mas provoca. Juventude sira rola asal mira kata tem que sola. Nasce na tudo ne sola. Situação humana sira ne. Começa a sira hodi bawai to Santa Cruz. Mas eu estou saindo e te explica tanto. Lebih mati ya detalhe tuan konsen lebih mata kontes ya ban mati ya ya ba kun terus lah Okay. Jadi uma filha lebih mata kontes uma filha que se pode ver pada governo pun boleh ya mana 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 Paulus, mais talatang, yang barak nata. Memang ini tu ini semasa ni, ini jangan tidak, nak mati, mati. Wah, Kami siyempre, yung kurangin, ang lalaki po niro. Ano po, ini, yan ang pumera ni, pumesin sila takadalang sunsuri ni Metiwana. Danang sunsuri ni militar, intelligence Indonesia sila kumesa takadalang ni meeting tertarik. Ano yung bukas, ano yung balo, ano yung yung katak be. At yung sesos ni, may bedana na meeting. Dahil yung losig, makusig ba, halo demonstrasyon ni, Polisa, Taba, Bato, Santa Cruz. Iya ito ano yung military ni Basic Mike, kung kilat robot, ano may konsultor. Na? Kanyo pilat bobot magmay. O sorry na ba? O si Brimor sira mas may. Garneso sira mas kumesa sayo sa nakareta. Brimor sira mas sayo na kareta. Sira sa kay Poli. Sira sayo to na nga. Sira ko to sa pasane mana to na. Grabe. Ilisan sila hola na mag-juventude tem que mate. Tem que mate. Juventude na makarak na makita na bela mato mo tem que reta ukur na sigalan
Yun ito ini makahormado dito. Basta mabarak. Intelligence ni halarak. Ya itu nene kumiso nakahor barak losan. Boleh selibani nero mo sayo na. Konta din emak nakatono ko. Radio sirniya fokumnya bersama maluk katak. Acontecimento ne. Kaya na ba ilililaran to makne militar sila kumisa. Ameriko to na. Militar sila Ameriko to na. Ya mamayo ay maniya. Armas na huto, politika, dalam survori na. Yani, yung korayo na pati, amin yung buong bot na pati, amin yung laho mo, para pati to yan. Yeah. Oh, saan yung merkado lamang, yung tumba bot na bani, kumesa sila sa'yo mayon o humon sila. Pero kumesa latang sila to, ni humuro letletin sila na para sila Hanoi at Mira para sa silo aming buhong ito at sila na. Yung rotumbo na ba? Yung mo sabihin ng Estado, Amerik naman. Proklamator ng Estado naman. Yan ulit sila, ito na tawo na tinahan, sila tuwotan ng muro, natin pag sila, at silo. Manila ulit sila to at silo. Saya wasik di berhenti mana patung, mana patung. Dalam jalan sudah saya pernah mahusik balik ini yang husik bayira, hampir beramun. Aku tempat tol yang betul. ¡Viva 9 de novembro! ¡Viva! ¡Viva Somatilor Tosay! ¡Viva! ¡Viva Timor-Leste! ¡Viva! ¡Alunda! 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 Kami tahu ini, kemudian tahu yang tidak tahu ini. Ulit tayo sulat silat na ibo may moro natin. Intelligence sila doon kita mano pero intelligence hamoto pa mano sila. No? Kumesa sirne be. Hasay sirne pistola sirne. Uto tu kare lima. Sira uto tu kare pistola sirne lima. ¡Viva! ¡Viva! Tayo ini maluk barak tertera sira ulas be. Intelligence barak magene. Sai pistola uto tu kasira kar pistola sirne lima hot. Saya ko selain kila bebo uto tu maksira kar liha. Lima. Kira karak na ako tiro ba ang maraming tiro ito na meme. Nato ako tiro. Toh kumesa sila makas liyo. Makas. Kila bobot baklo ni may Amerika sorry na. Sorry na kila bobot eh. Oh sila sorry na ba? Kila bobot eh. Bebe. Joven sila. Sila ako. Rado sila tuwan ko. Masa lana ka? Uy, lana mamain ba namin la kulit para dito. La. Mama ay. Ya cari mikrofon ini mesti nak tidak sama. Escuter sira lawan aru malawan Allah semua para program man. Kami program man program mahal hamaरी की ini tak orang ko mas baar Bilang nama kutuk maite utonan ba Fasira Orang yang melana, yang main main masuk nanti anak.
Macet kali ya? Oh, ada program latihan emang Pak. Orang sih. Boleh lah nanti programnya. Kalau ada saya susah kereta lah dia. Viva los domicilios de ubicación! ¡Viva! ¡Viva los! ¡Viva la ubicación! Oh, ini untuk lagi mau sokal kubri akibat nih. ¡Viva domicilio de ubicación! ¡Viva! ¡Viva Timor-Leste! ¡Viva! ¡Viva! Akan berarti lah napati. Murad ng lahat napati. Makila napati. Yung momento na nakawaloy, patandok siro na ba maka. Iya. Yung nabatawa na. Patandok buhat ka na ba mag-board niyo. Yung tagos niya. Mga board niya. Mga sarana niya. Yung tagos niya. Ito Ramos Horto niya. Patandok sirme. O postres sirme. Ami Gloria makar na pating to Santa Cruz ba? Bayad mag-ingay. Ito naman ako bayad mag-ingay. Nagtempo na ba akong kasi na rumit yung tuwan mo? Yan eh, halir. Ito naman ako bayad mag-ingay. Ang miso yun may nangarang imotot na teletor. Imotot. Yan eh. So yun eh, kumas niya halo na sa bodo ba? Pinakuliaan, pinatolo, pinakuli ang malo o hindi. Ang tete ng katabang ng sira. Uwi nga si Inis ko na namukuhanan. Namukuhanin, hampat ito, mihankay ko, mihankay na sila, mihampot puwerta na. Yan, ha? Nakaramukuhanin, mihampat ito, mihankay. Ini amna direito. Nere, wala pero nari kahari ito neta. Kahari lang na. Lahan ray na ni.
Mira, ukuran niya. Lahat siya matao bandito magputo may Rui Horani magsusukuran si kain na rin. Hindi ba na diretso? Lebe mga lintira. Nakuliya po tuloy na realidad. Makita kuliya. Saya ini untuk di sini bukan di ako ng tambah eh. Sa Indonesia ini yung pakawan ng tomak. Kanan cermin. Pakataan sila tayo nakapoy sa motor sila. Naulo sila ito sa naklaro na yun. Ano sa ito sa may na? Orasan sila yung cemetery sila. Orasan sila yung cemetery sila. Orasan sila yung tiro sila. Yung tiro sila. Halo sa bang? Turbang sa tarik sila mga kabalan. Maitang ito. Maitang ito. Di phone calling malah. Di phone calling malah. Yo kami kailangan ka. Milo na ba sila? Kada yung siswan na yan. Beya ka lang. Beya ka lang. Beya ka lang. Lori ka. Kabele. Lori beya. Siyempre, karito ng lori beya niya. Ano ba? Balik ka mo eh. Berlaki dapat mo. Kabarin mo doon. Boleh, Pak. Tapi itu may bilang ulit na dari pinag-pinag-pinag-pinag at pumulit pumuntin na sa bayan na. Kita hakap. Kita lawan dia benar dia kan memang kita maklum na doon pa hindi malay ni. Ba. Kita lawan dia kan, kita lawan dia makan sana pali ni.
Oh, ito na na. Kumasin ka na lang mo panahalin na ba? Alisado na, kumasin ko na mapito. Korok ni Diyan, korok na naram na korok na. Eso na. Na ba? Baruan sila baka. Tiro pala ba ito na manok man eh? Eh? Murito to kare hot na tarne. Manok man ko na. Continua. Yan to, tamer ka dito na. Ganito na dito, tamer dito na. Dito na. Ah. Mati dito. Pero ito tayo na napatin. Grabe lutan. Yan eh. Kung may kapihensin na rin nagtutuan ni Gane, kung may kasali ko sa nagkilas, babawat na Amerika na ba? May kursamento na ba? Sino dito sa'yo nung pinagbubuhat na Amerika na ba? Uy, kausa sila na ba? Magsinunusot sila na ba? Hello, sa'yo ba? Kaya doon sila rin na kung may sa tulong tumaya na. Kung ni Hino, bubuhat sila na. Yung kung may sa dalan nila, militar to, magdit, magtakadalan eh. Pero yung tempo na ba, militaris sir na ba ba ka? Hosing tabi sila rin eh, kung may sa hosing na karito, bubuhat sir na ba, magkaya, mauna to, bay. Hosing, Estrada, Santa Cruz na may hosing. Sorry na, sila tulos punti, may pareho na niya. Sila baru tama sa bibori na niya, isa ito, isa sa may. Sila kumuha na ba eh. Masa na sila tipon dito, nagtuturo sila na, ilang kalaran na nis, magtulong ito, niyalasan kalaran din. Ito wala. Live tuh, gobernador kan mana ver. Oh, ini mana sih begitu na? Nah, nung kadurung-turung sila yung pakamatik na ito. Nah, ano nariro dito na? Oh, ito na, ano nariro dito na? Nah, ito ito, patakon na ito, ini, kalay ang nariro dito. Bago kumisalay ito, bago kumisalay ito. Bago kadalo para ito dito, pag-isip na diya. Oh, ini sa'yo na diya. Kamaya na. Wala. Upo na na, sama na siya upo na. Ito yung sinasay, upo na. Upo na, bilang sabot. Jurnalista voy tu. Taman pesi kona. Jurnalista voy tu. Última foto, bandeira. Último va media sira. Foi, não, favor, lo que daban cosas ustedes de la baúl. Mega Pro tama. Agora vai, não vai ser uma Vamos, vai. Es lo que no va a aparecer acá para acompañar. Tiga, dua, satu. Baru mata mayor.
Oke,
Yang militar 303 kategori Iswaratana awalnya dispatch oleh di Ratelaran Kedana Kuda. Nah itu aja. Jadi sampai dah masih mikir ni. Jadi sira Ano ito ba? Ratelaran ni sira apa itu sini kami militar ni sini simulikot. Maksira na rate kung bakay. Ito na mo siya na ito ni Jumpo ang ito ni. Kaya na mo maksira na ito ni baka. Militar 303 na yan, magkakura na daw, magpunay yung rato ni. Pero sino ito ka magkakaroon tayo sino ito?
Clara telah ambil foto lalai lagi. Clara sih setiap orang foto lalai so bendera lagi. Ya, oke. Nah, Clara sih. Oke. Oke. Ma, itu ambil foto mesak be bendera foto sini. Yang kalian informasi sobre gratis foto na pematihan. Sudah buat cerah foto belum ada. Asik ke Viva Sobrevivientes!
autoridade municipal dele, senhor Gregorio, presidente do exercício, o 22 de novembro, a toda a Fátima Lima Caro, acompanha a sua excelência presidente, e Lima Caro. Nós convidados de honra Sira Hoto, distintos deputados Sira, atau bela hola Fatin mesti limang los. Loba juventude Sira Hoto, ba ina naman Sira Hoto na memang kami. Bela hola Fatin iha Fatin na memang ito na komissão Sira preparar kami mga mos ba equipa segurança Sira Hoto, bela hola Fatin mesti parte limang los. Mais uma vez, com o respeito, excelente presidente da autoridade municipal dele, no presidente em exercício, senhor Felipe, a tua acompanha, seu excelência presidente da República, o ex-presidente, doutor. Dia nomor susuba equipa de média, bela muda tambah koto koituan, usi tabaw Sira Hoto, 2 langkah bakoto. Dia, a uso a tua equipa protocolo Sira, dirige ela e tem excelente presidente da autoridade municipal dele, o presidente em exercício. Dia dali datang susuba equipa média Sira. Acompanha. Bela muda usi espaço hoje na mesma kita niya distintos convidados Sira hola Fatin. Dia dali datang convida sobreviventes Sira Hoto, juventude Sira Hoto. No convidados de honra Sira Hoto lebih mak kihan daya khusus tabau Sira Hoto bela hola Fatin yang Fatin lebih mak preparado ona. Nós estamos em respeito, nós seis bem-vindo. A minha seja bem-vindo no respeito para segundo o vice-primeiro-ministro, né, bem marca uma presença aí, para tenente general reformado, né, bem marca uma presença aí. Nós para convidados de honra Sira Hoto, né, bem marca horas né, da e Fatin né. A minha respeito, nós seja bem-vindo para Itahoto, não convida Itahoto pelo hola Fatin. A meu respeito para excelência representante sua excelência primeiro-ministro senhor vice-primeiro-ministro engenheiro Mariano Sinan Sabino, atual Fatim, e a sua excelência presidente Iliman Caro. Nós convidamos corpos diplomáticos Sira nebe makihane, husita bot Sira Hoto pele hola Fatin mos iha parte limang losnian, ba membro governo Sira Hoto, ba distintos deputados, ba juventude lorico asuain Sira Hoto nebe makihane, ba sobreviventes Sira Hoto, husita Hoto pele hola Fatin, nama susuba equipa média Sira, bele muda itabot Sira ne espaço ituan, husi itanya convidado de honra Sira ne hoy. Dia, com respeito, o sítio automático, bal nebe sempre carik favorita, bele preste carreira nebe mamukela, quando não é bele começa e tem a cerimônia para der kemana kita ne. Então, minuto balotang e se começa. Ba mere sira favorita, amamu tabau sira foto na filo. Ya husi tabau Sira Hoto pela mudo ituan husi itana convidado Sira ne hoy. Dali datang Ba mere sira favorita ita colabora muito. Colega mere sira colabora muito com ele tabau sira foto na filmagem ou vídeo ruma pela husi que amamu fati dali. Sana yung lalika ko convite. Convite amida. Wah, nanti kalau mau Senin ya. Yang dali datang informa ba itu hoto tu bele
rola fating atu none ita bele continua ba ita nia ceremonia tu irmai. Manino, sanere tanah manino. Sanere Dia dalai datan informa ba Juventude Sirahoto, comunidade Roto, Inanaman, ba convidados de honra Sirahoto nomos ba distintos deputados Sira corpus diplomático no ex-titular Sirahoto nebema presença e hane ho respeito a mi husu Roto, bele rola fating e ho fating nebema preparador. Ia lima los na ba carreira si mamu kila, hoje dane a me convida o respeito ba alusos convidados, senhora Sirahoto, a tu bela rola fating. Por isso, minuto balotang, itabela começa a cerimônia idane. Obrigado. Dia ia vipa ainda nemos hakara que informa ba Juventude Sira sobrevivente Sira nebema hamri kusi fileira limang karunian ita bot Sira nebema se hamri kela husu ita thotu bela kopera malu hola fating iha kadera nebema se mamu kela tamba husi fileira limang lausian fating se mamu barak los tamane husu ita thotu la bele hamri ka tutaka falitene sobrevivente Sira nebema turi haneba babe husu ita bot Sira bele hola fating mos iha kadera nebema se mamu tali datan ekipa protokol Sira bele mobiliza hela itania participantes Sira nebemak hamri hela hori bele hola fating iha fating nebemak preparado ona. Dia, ami fuatene ba drabe Sira atu ne bele preparaona. Por isso, né, tá bom, Sira bele tamo mai ne. Dia delegatan informa ba equipa dan bensira husta botira hoto bele preparaona namos ba belon Juventude Sirahoto ba Inanaman Sira ba convidados de honra Sirahoto no ba sobreviventes Sira nebema se hamri kela husita bot Sirahoto bele hola fating iha kadera nebema se mamu. Delegatan mi fuatene ba drambe grupo drambenia favore bele preparaona. Tama depois de grupo Drambem, seria grupo Silo, Lorico Adventur, Tur nebema se se mostrou fating idane. Silori Bendera nebe sira usa hodi haleu Timor Larato. Dia na fatin informa ba ito hoto katak la bele halo movimento ba mai husi to hoto bele buka espaço na be mak sei mamuk tama husi oi na bhate ke ba katak ki hana ba kadera mamuk se bara close husi to botira hoto bele tour no itamo sei simu fila pali tene Juventude Adventur o Lorico Adventur ne be mak antes ne Sira halao Sira ne Adventur halio Timor Larantoma la cleorta Sira mo sei hakat mai hafating idane tamane husi to hoto husi que espaço clarang ne mamuk la bele movimento ba mai atune itania Juventude Lorico Adventur Sira sei bele tama mai iha fating idane. Dia, hoje né, me convida Lorico, lebe liderado si Maurizio Turkel. Tangne convida ito todo bele hamri korisimo hamuto Lorico Adventur.
convida Lord, lebih lidera si Nelson Turkel, sirania movimento haleu Timor Laran Toma que comemora lorong importante 12 de novembro 1991, lorong histórico ba povo do Timor Leste. Muita passeio macas galo, rico aneto. Yo, Usito Otto passa lima macas liu tambay, Juventude Lorico Adventure. Kita passeio macas galo, rico aneto. Juventude, Lorico Asuan. Asuan, Timor Lorosan. Viva Cayala, Xanana Guzmão. Viva Igreja Católica. No viva Unidade Nacional. Lorico Limanana, Rohiros Madradura. Ai Limana, Mundo Nara Nema que equipa Lorico Adventure nebe mak organiza husi Mang Nelson Turkel hodi halao Adventure haleo Timor Laran Tomak. Kita ni masih di Mandaliatan. Ya, viva Lorico Adventure! Viva! Viva Juventude Timor Leste! Obrigada. Tu irmãe se entrega a bandeira a retel, mas antes de anúncio a tua oine pela Equipa mamuca. mede sira simbel hamamak fating dene atrune itane equipa Lorico Adventure sira se entrega hikas pela pali bandeira ne bemak. Antes de sira simo husi fating idane hodi halau Adventure haleu território Timor Laran Tomak no ohi loron sira pela hikas pali mai ha fating idane hodi entrega atributo na sauniang ne bemak durante ne sira uja hodi haleu território Timor Laran Tomak. Bandeira se entrega direta para Vossa Excelência Presidente da República, ou se Nelson Turkel, não se entrega bandeira para Presidente em exercício, Senhor Felipe, atual Fátima Suani, acompanha o Presidente. E a Nabaret, também que Nabaret. Sim. Por respeito, convido a Vossa Excelência, Presidente da República, atu bele. Hola fatin hoin, hori simuikas filapali, bandeira ni bemak antes ne itania. Juventude Lorico Adventure sira utiliza hori halo Adventure haleu Timor Leste. Timor Leste, Laran Tomak. Bem, mais uma vez, te passei uma casa para Sua Excelência, Presidente da República Democrática de Timor Leste, do Povo de Sim, Manuel Ramos Horta.
Cinema entrega una bandera hoje Grupo Loutnia, Lorico Adventurnia, Sua Excelência Presidente da República. Tu mais entrega para Presidente em exercício. Comitê 12 de novembro. Olha, eu estou passando uma casa. Dia khusus itu tuh pasal 5 dali tambah Lorico Adventure. Dia ihabiba ida nemo sami usa karakter tempo ba equipa Lorico Adventure. Atu bela hato natik mensagem nos situação sada magduranta nita bautsira hal adventure haleu Italia rai droping ida ne sada makita bautsira hasoro no sada makita bautsira senti iha processo adventure ida ne. Com muito respeito, Sua Excelência Presidente da República Tolfati, para convidar os homens a roto pela rola Tour Filha Fali. Dia, bom dia. Dari manak baita hoto, antes hatol ifuan bara rumah husi Lorico Adventure, huluk nanai husi convida hone maluk Lorico Sira. Atau bel me hola fating uti hoine Bapak lega load sila Favorita para mim decida pelo que espaço itu apa kutu. Subay equipa media pela muda tambah kutu ko ituan. Dia orgulho buat tidak kami Lorico Adventure o mais conhecido Honarang Load bele participa o rola parte ia cerimônia balorong idane lahaluha ami atoa minia bundia ba nasional presidente kona yulung sing roto nabe makola parte fating idane ami halau ami nia viagem haleu Timor Larantoma hahuyu si dia 5 kami percurso ne kami começou si parte loro mono bato loro sai e fila falimai horkala kami descansa ya raya ileu no hinadera bele tumai fating idane fating histórico dane cemitério Santa Cruz itu hodo dene kata husi rate ne husi fating dane mak mundo tomak hatene kata juventude iha momento na ba fo sirania fo sirania Hanoi fo bot hoto na be magsira iha atu bele hatudo ba mundo kata Timor hakarak dunik hamrik mesa Timor hakarak liberta niya husi ocupação da Indonésia. Então amin odar geração fo ami hakarak continua saída maka amini maun sira, amini aman sira. Debe makuluk halo 91 atau none buat hotu nebe maksira fo. Valor nebe maksira tau baya ser contribuição por libertar a idane atau labele monode. Então ami continua lao visita ser nerate. Ba saudoso ser nebe mate iha dia 12 nomos sira nebe mate ikos. Então ami ba visita ser nerate sunu neti keliling basira atau none atau aturu kata ami selalu sira e sira mos label haluha ami atau bele continua atau matang mai juventude di Timor Toma atau none sira mos bele contribui para desenvolvimento raida ne namos contribui para desenvolvimento raida ne ila ami visita nemos la halua ami visita malu sobreviventes hier. Nebema simuri sela namkare iha Timor Larantoma.
balong na bemak mate ikus usik hela serne feng serne oa então ami bahasoro sira dada lia ho sira hakwa sira tinang ida dalida mas lain problema importante ami ba visita na fati antu nune sira labele sente dan sira mesa bebe itana atau ne sira bele sente kata ita valoriza doni contribuição do bemak sira fo o sente isso obrigado. Desculpa, hawa tu ameta tandet ami evento dane hanarang dalam memoria tinang dane dalam memoria bahitu milau Halio Timor Laran Tomak badal itu. Obrigado. Dia ba lori ko adventure sila, mana tu kelo ni ekipa, pela mam fating ona. Dia dalira tani tabasalima lai ba lori ko adventure sila. Nomos ita ia juventude hadomi natureza, sira ia nai sanolo nebe lao aingo si município Laute Toiadile. Onde comemora loro histórico 12 de novembro de 1991, bat dala Tolu Resi Tolu. Tamane iha bima idane. Amiku. Ami mo sakara convida pila pali juventude hadomi natureza. Nebe makantes ne lawain husi município Laute Tomai iha dili. Daliratan convidamos Sira maior. Grupo Juventude Hadomi Natureza. Bele hakat mai ihoin atu haturuto. O hato ne kita bawa sira ne sentimento o situação saída mak kita bawa sira hasoro wain hira kita bawa sira lau ain husi município Lotento mai iha fating dene. Dia, o respeito me convida. Ali na seluruh o si Juventude Hadomi Natureza. Karek equipo si mau neso turkelnia pele usi fating mau fating. Dia kita masalah makas para Juventude Hadomi Natureza. Sira lain seluruh nebe lain usi município Laute Toiadile. Hoje comemora loro histórico, loro 12 de novembro de 1991. Deve Itania Juventude Resistência Sira provolvere 3.500 deve halo manifestação e fatin deve. Sira sacrifício toma apoio loro que lhe rai neta independência. Ma ohi loro ita comemora hikas pila pali badala tolo nolo resin tolo. Deve makita ne Juventude Hadomi Natureza Sira lau ain husi município Lautento mai iha fatin dane hodi comemora hikas pila pali. História 12 de novembro na Bemak aconteceu na Iha Pinan Tolu Nolo Resin Tolu Liuba. 12 de novembro acontece também Itene Saudoso Sebastião Gomes na BMO dia 28 de outubro de 1989. Desculpa. Também Iha agosto de 1991 ia informação kata delegação parlamentar hoje Portugal setor Timor. O Irane Itene Juventude Sira, a muito com Itania a sua informação Sira e ona Hanoi kata tem halo demonstração boa tida deve demonstração deve boa piu iha 1975 dia. Demonstração deve aturu mamudu kata Timor akara kukurasika. Mas que Itania Juventude Barak mate balu terus bebe tamare rai luli kirane sira fosse na vida toma o isa ta jovem sira atubele haloreti potru ma ite rai ne o ele pas minha casa Juventude Hadomi Natureza. Dia, iha bimay dani mo sa karak po tempo ba iha equipa Juventude Hadomi Natureza atubele hatoneti sentimento sai da kita bawat sira senti ba iha processo comemoração 12 de novembro badala tolu nolo resin tolu na beita bawat sira halo hodilaw ain husi
município Lotento mai iha fating ida. A mim foi minuto ida, eu já estou em esse sentimento. Também durante a live, por favor. Okay, dalam dia tahun dia berita itu, lalu honor respeito para presidente ini pemang korban ke presiden saya ne, nomos para estrutura toma, e depois ex-presidente. Dia, ami usi juventude da natureza, debemos halo atividade lawain. Atividade lawain los composto usi juventude da natureza mesa, bebe composto mos usi família da natureza balu, debemos kadesang esana unita. Esana Paulo VI, sekolah sekundarnya, nomos esana paz e depois husi juventude da natureza mos. E ane ami na insanulung mak completa la husi los palos mai tohedili e depois patohe bokau iha mos ami ekipa na 5 tang ne memang suporta ami tang iha bokau refere to mai hedili. Jadi pemutung 15 orang ini bebe kolega Paulo se ikut naba adia objetivo kusilawan ini ya primeiro makatu comemora loro juventude loro national juventude badala seluruh resisian ini ya e depois segundo forrondra ba herói sira horoi libertação nacional li husi dala marca força nia e depois forro noi hikas ba geração fon katak história libertação hahusi forro mota ailar no mocidade dia bahia desafio na bema kami resol durante o processo lá ini mak em primeiro na hira na bema agora marca presença ne saya hanesa fase fogida na bema foi halau antes ne bi mausira na bema lawai ngona haleu timor. E depois continua falando assim, ami, quando comemora loro dozinha, desafio na memang soro ya pasti ai moras, hamlaha, loro manas, husi los palos mai tuane loro manas da niba. Mai pena lasau nessa obstáculo mai ami, atu bele continua kodi tuir itani heróis na infati. Dia, obrigada. Wow, mai ita pasali mama kasih tambah juventude hadomi natureza, mas que desafio será soro mai be. Consente kata kita ne juventude sira one be makuluk luta ba raida ne desafio bot liu mai be sira fat esforço de luta ba liberdade raida ne nian tamane desafio ne be mak kita hasoro ohin lorong la bot liu desafio no situação difícil ne be mak ulu kita ne juventude lo rico asuan sira hasoro hodi luta ba liberdade raida ne nian no ohin lorong ita jobe poin sa sira hodi goza liberdade idane dia galiratan pasal 5 makasih tambah juventude Timor Leste. Dia, amigo senhor respeito a tu juventude da natureza pela mão fati. Dia nomos baik para media sira pela muda histórico a tu não é que espaço hoje né mamu. Dia, antes de começar, amigo senhor respeito a tu telemóvel sira pela silent dia, urinaita pela começar a cerimônia ba dari kemana kene bem ulu nanai honor respeito ba sua excelência presidente da república Dr. José Manuel Ramos Horta amnya bom dia. Nós, seja bem-vindo, no respeita a representante primeiro-ministro, excelência segundo vice-primeiro-ministro, engenheiro, senhor Mariano Samami Sabino, também marcamos presença Ihane. Nome de respeito a representante e presidente do Parlamento Nacional, que representa a marca presença de nós. A melhor respeito mos ba ex-titular Sirahoto, também marca presença Ihafatin Nidane. Especialmente o ex-presidente da República, Dr. Francisco Guterres Luolo, com a esposa. Comandante General reformado, avô Lere, avô Elisete. Com a esposa, também marcamos presença Ihane. Nós, a melhor respeito mos ba sobreviventes Sirahoto, ba distintos deputados Sira, membros de governos,
corpo diplomático sira para General Senhor Domingos Paulo Ratelaek, para Comandante Israel Senhor Henrique ou estrutura Toma. Vamos para convidados de honra Sirahoto, nova membro do governo Sirahoto, né, marca a presença e a fatinha dane, mas a meu respeito no bom dia para ita hoto. Lalu nós temos respeito ao presidente atual do município dele, senhor Gregório da Cunha Saldanha, presidente em exercício, senhor Felipe, nova convidados, Sirahoto também a minha temi e da corrida e a fatinha dane a nosso o respeito, a minha bom dia e bem-vindo para Itamor Sirahoto. Nós família seja bem-vindos para a juventude Timor-Leste, tomar nova comunidade Sirahoto, mas sobreviventes Sirahoto não vem mais presença e a fatinha dane, mas a meu respeito no hakuak bot para Itoto. A muito falou ao Avelino Espírito Santo, ao nível no House Santina Oliveira, a minha Roma, se sai nessa Master of Ceremony para a cerimônia dele. Dia Hanesan ita hotu hatene kata, oh Laura ni to hotu halibur hamutu ki hafating idane, hodi comemora hikas paling situação ouro desafios ka história de bemak antes na itanya juventude lori kuasuan sira halona barai idane. Tambane, maita hamutu comemoração ba Massacre Santa Cruz, Padala Tolonolo Recintolo, onde o tema principal é orgulho e história, Hamutu desenvolve próspero e futuro. Dia o tema memang interessante tebes kata nudar jovem pensai o jovem memang kedaun sehane liliu bahan de job maluk jovem Sirahoto kata untuk na barai memang kita ne juventude sira halo barai dane tambane husu ba ito hotu komuliman hamutu ba sai juventude idane memang unido prosperentu rai dobeng idane yang Koidane permite-me atule agenda barak o sugese barak ba ito hotu ia der kemana kita. Primeiro introdução do CMC Matliu da Daukona. No agenda da rua oração. Terceiro Seiha Taratais. Quatro Itasiana no mutu hino nacional Pátria Pátria Rossi Coro Santa Teresa da Calcutta. Ziri minuto de silêncio Rossi Sua Excelência Presidente da República de Timor-Leste. Sexto Itasiana discurso Rossi Sua Excelência Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Dr. José Manuel Ramos Horta. Sétimo, Seironamos breve exercício, Comitê 12 de novembro.